star 617 star 80 hash star 617 star 80 hash. Atuchokere kiri metha yetu ya nteto na nde mwingi juri na thina ni tuchwaga njira mwanya cia gukinyia kiriro kiao kiri baria bakubatara indi amwe na bou kuririo mateta jao jatingagua kana baria bakubata bakubathikira bationeke kubanoga indi gukathithika maandamano ni untu bujukagirwa no ritona kakaingi kiriro gikaigika maandamano ja amwe na bou kurio jejanagia na winyangia kiure nikethira heji niyo yonka njira wathani kana thirikari yumbikia kuthangikira na kuthikira kiriro na mateta ja mwingi utukobana arua tugakuria uge bwaku ni buri kukonia mwingi kuandamana bakienda kuthikirwa ni thirikari arena bautwe 23578 niyo namba ya SMS kuruki no ithiro gitiga gichoki gyaku kurukira mutandao wetu wa Facebook na wa YouTube araturi live kagitende gakajiza nijira tukubanganirite tukubana arua kirinte to chietu Yara to kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Postmortem kuthithirwa na barabatere uturo bari kwa mukiranchanta montere tia Kangeta. Karibantu bochu nkurukia 250 kwa mukiro tungata bakurenya mairi na thita. Kariba municipality kuandamana bakimena area magurija meru jarujero mewas. Twakuretera gichunche kebithato kerugonoro mwanya mirine yarurie. Nimbetagwa Ntinyari Kenyua Purity Richard no monaniro mathithio utuko bwana arua muthoji wa mere miku wa thirikari Dr. Grace Bidio na arekerete riboti ya uchunkwani bwa postmortem igururiana baire baraberiga gukwenyuma yako muntu anchancha mosibitari nemwe ya muntu kiumbe ntere tia Kangeta. Dr. Bidio arigo chunkuni bonene gutena bionanire bya allergy taura kurerekanaga kiugo ichunchi bya nchacha moire anabau ba mutirwe tayari nijuketwe na kwa kire chemist ya thirikari nuntu ba uchunkuni nkuruki Duncan Mwathi adina ripoti tariria. Miri ya nabairi barabatere otoro sibitari ya Rosime Kangeta na njira ya kiriga ibarikite kuruthirwa postmortem indagitari Dr. Grace Midigo na kurekeria mpumi hara augite ya nababa batari na thina no iriko ya kimwiri. Kuringana na ripoti irekeretwe Dr. Midigo nionekanite kuthike nyume na ripoti ire yarekeretwe ICC wa mwiri kaunti ya Meru Dennis Mugambi. Now the cause of death is indeterminate pending toxicology results. So there are some samples we have taken for further analysis. Once the analyses are out, we'll give you the full report. It's very early to talk about allergic reaction, but from the gross findings, there were no signs of allergic reaction. So we have also taken samples for histology to go and confirm that whether the allergic reactions were there microscopically or not. But when you look at it with the naked eye, what we say grossly, there was no allergic reaction. So right now my appeal is for people to be calm. We wait for the results that will be coming from government chemists. Then we'll tie up the results and we'll give you a definite answer. But for now the cause of death is indeterminate pending toxicology results. Dr. Grace na ugite ibayucitie amwe ya imuthabia mwiri na kuira kiri chemist ya thirikari kurutha uchunkuni nkuruki hara auritie antu bamuci kugia na ukiri. First we have taken samples from the tissue where the injection sites, the tissue from the injection sites where the injection was administered, okay? Then we have taken blood. We have taken what we call vitreous humor, the liquid that is normally in the eyeball. We have also taken kidney, we have taken liver, part of liver. We have also taken
I've already said blood, bile, okay? So all that we are going to use to find if there is any traces of anything that could be referred to in this case. So the feedback, we cannot say exactly the duration. It is the government chemists to tell us once we give them the tissue samples. So they are the ones who tell us when the results will be ready. Noe ndagitari wa muciĩ Dr. Trima na ugĩte bari na wĩtigio na mpumino hamwe na baraba kũrũtha ũchũnkũni. Nilikuwa daktari nasimamia familia. Kwa hiyo postmortem tumekubaliana na matokeo yote kwa sababu chochote tumeona, collaborate na ule government pathologist, hatakuwa na pingamizi wowote, na kama tulivyosema tumeagree kwamba tutangojea hiyo matokeo ya hizo vitu zilizopelekwa laboratory, na hapo ndio tutaweza kupata ukweli kabisa. Kwa saidi yetu kama familia tunataka kusema hatuna shaka na upande wa serikali, tuko sure tutapata the right results na tunaamini tutapata matokeo kadri na vile kulipofanyika. Nkiripotera Weru TV Egembe Central, Mbetawa Duncan Mwathi. Nyuma ya karibantu bochi goro kurenya mairi na thita narua nande daktari murungamiri wa sibitari ya Mawa level 4 nare muingi jura ikinyiria kienda gutungatirwa na tariritie ni barikitie kuona aje magana jairi ta 53 kiriba ugite 10 nibo baronanagia bionaniria bathine ore bangi bagiri burunet sinambere na kuwa gutiwe kinya urama masibitari nore wonde are ikinyirie na rombire kuona ndawa na wakiariria untubobo daktari wanyomochi andethia Egembe South agitariria na arakinyite na kuthima ng'ombeje na ari kuonete agiri kuriwa na arairire mwene amithike indi mwene omye mutwe na kurega niuririo arombira kwithira akira tibu wantureje orakinyawe urombira kwithira akiuria mwene kumithika. Dennis Mugendi na ripoti je. Ukurukira ikarika ria kirindi kiantu kuma ntule ni antobochio Egembe South ukinyira hospitali ni Nyambere bofo mushine mawa nyuma ya kurea nyamasiri na thita nathinja bona tumwana ng'ombe ature tumuthinjira twe kuthinja ng'ombe batuto kwanjiria kurea nyamanche ni nori na baba kwana baba kuwa baitirunya kana to baitirunya ka yele icere tunyambuceri icende to mawa kwa mosi ni tuthingatirite ntetu iji aria kuringana na daktari munene Githua Shira ni ati mwankana ndi baria barikitie gukinda hospitali ni iji ni antu 256 na kiribo 10 bagwatikana na murimo jwa thita kuma injega iri bonde ni barigiti bae wandawa na kurekirwa bana nja ciao nyuma ya kwithirwa batio gwatine. Tangu jana tumekuwa tukihudumia watu ambao walikuwa kutoka eneo la Antubochu ambao walikuwa wamekula nyama ambao iko na ugonjwa wa anthrax. Mpaka wa sasa tumehudumia watu 256 256 ambao wameweza kufika hapa katika hospitali yetu, na kwa sasa ni watu 10 tu kati ya hao ambao wamekuwa na dalili za huo ugonjwa. Hao wengine wote 246 wako sawa kabisa, na hata kati ya hao 10 ambao wamekuja ni watu ambao wako stable. Hakuna hata mmoja ambaye amehitaji kulazwa. Utungata akiuga batiritwe nombi kumani na watho bwa governor nerite bara bangi bomba ikuthira batigima turene na barite nyama iu basumerie. Ugonjwa huu wa anthrax unaweza kuja na hizo dalili za shida za tumbo, joto, kuharisha, kutapika, kuumwa na tumbo, ama pia watu wanaweza pata uvimbe kwa mikono, wanaona kakinono ambako kuna mahali nyeusi na kadot pale katikati. Ile tunaita kwa medicine tunaitanga target sign. So mtu akiwa na kama alikula nyama na anaona dalili kama hizo, hiyo ni dalili ya kwamba anaugua huo ugonjwa wa anthrax, na pia inaweza dhuru mapafu na apate shida za kupumua. Teto niji nitucuje na daktari wa Ndithia John Kirago uria nawe arathimite ng'ombe iu na ritwathira na kanite mwene amwira ikariwa ithikwe indi amuya na mbire nya kumucitiria aria nyumene ari ndagitari andike baruga na kumenyithia nya sibu na baringa riboti gituone kia polisi kia Maua. Last week Jumatano ironda ringero thimu ni jamomwe mbira na kwenda tuonana nda insist kumenya na ati onto akwenda tuonana
ambira kwi ng'ombe ireo akwenda mbathimira ndamuria ni ate ukari ambira ng'ombe uka yukwite ndamwira sana ng'ombe ikuite itithima wa no ngokaua no ukenda kumenya ni ati ontu nimbibimirite riu kuma u ndamwire amburia ndi nata wakarwa ndamwire uitirika no kana mbia mbona bibimirite riu tumba kuthika ndabwithia postmortem ndona nyumu uitirika nda suspect thita na kuma u ironda mwirire amburia ndi tutire ndamwira ari me I insist kabisa ndona no kaena bwo kurea ng'ombe eu ndamwira ndi bubu tumbika ndandika into kingi twita condemnation certificate ni untu bwikiri kirori ni sibweze kiritharie na ritwathira ni baguswana na ntomurume unjamuri kikirimi ni kenda ajukirwa itagaria ria watho muntu nu nerie kwinga daktari na uaka umwiborizo tegeni nyama ciawe daktari netere na ringa report kwa police na baadaye muntu nendelee kwendi nyama ciawe kulingana na burantu baraba twirire na kwendia ntuba bobanderwe ndegwetha kwina nyakisi muntu mwa akwite no ntubanya mawayu muntu no tumuchwa eto njamule kirimi Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe South, County ya Meru. Akariba municipality baraba tumagira roje rwa mewas ni baumireta na wingi na kuthithia maandamano bakimena ira na kuregana na maguri ja Meru ja roje roro bakiaria paugeta batire amari jaraba nenkiri mwankira ndira maguri ja roje roro ja kene kwa bangi na boba kiuga njira enjaga ya kuthingatira ni ukurukira koti bagitariria no mwankan kia maya wasreb itikire maguri ja tegerwe kaire muthuru murioki na ijina njira enkinyaneru gikundi kimwe gicumiritie muthenya na rukutha bakiandamana na kio kiraba gutetera tikingi ni kuga ati mbeca cia ruji icumbite gwitia na benda muno mbeca ici thuikinaini kwa kethera tiu ontugo ciothe cia juma baketha bakiandamana tukuga atiri utiro maandamano jetu jakaura every Friday tutakuwa ndene maandamano ndene tauni yeje onto le tauni yetu mwanka turekebisha ruji ruru donto MCAs bara mere egoro bakiuga gati wo tipo bongerete roje inde kaire kale bumotethia na issue statement eranto bakare roje ikwaria na miromo ire that is double speed na batu tukendelea gutumira roje rwa mewas ethane na plot ntada ma plot ine kwa bajeri roje rwa rwititia goro yonda tutumba iruchoke rwa twareaga na rakara kongerwa rwithro rongedi kantu kanini kantu tiara kali indi kulingana na karibangi murabaritie bagita ugebwa kumeneno ntububu baugite maandamano uthoya kithoja gitethia indi bakomba gwita kotini na kwandikira rwangiro wa SREP au ni ombetere mantu ja jonthe yomba kuonekana nera thithua na ruthe ruraitithua na baretikaniria baba bethita kwandamanithia antu na aruari ina bari riu twathithagia public participation na tutigende tucia gututera kanya na gutucokia nyuma tusonge mbere oni kuga roje rorweto rugatonyithwa siasa na baba tonyithia siasa ibaregania siasa na siasa ititethia siasa gikaragania roje ro na roje ro iruro nene Meru County na roje ro iruto tora kunywa kume gita riu rothe tutora kunywa na kinya tugeta maandamano njirene yati tutethi gutegito theri no ngogeta kotin no kaandikira kiama kira kinene baruga kenda kiumba kwija bakara nthiguru ithithirua micembanio mingi ira thithitio mbere kenda antu bategerwa koguo kethirwo imandamano jagatethia antu betu tuturua imandamanone atongeri batutongerie either bete koti ka baandikire anene baba batongerete ruje baba bari iguru muno nikenda bakomba kuthikirwa ende gita riri Murioki Njuma mtirio Kangangi Akariba location ya Kithe ward ni ya Kithini baithukirite obisi ya Chibu bakienda matagaria ja kiwatho jajukiruwa mturia bagwikirite campaign amwe na amburi iria bakuga neka kuyite amwe na bokinya nyuma yao gwikia muthuganirwa na amburi ya wamba obisi ni ya Chibu ni bethire bangi bagitetanikira bakuga ni gutabarikia kwa makarika ja wagi bokaria Eje ni kambe ya Chibu ntura ya Kitheo wade ya Kithigi sigo bunge kia Tigania West na rueke ati kambe ya Chibu wake ende kinya koti.
ni nyuma ya muthuganiro wa Mbabo wa Mburi gukinywa ni akari na muthuro jo munene mono bakenda kumugitira igamba. Ikitheo turi tuete mwamba yite mburi na ni mumo wati thaa 10 tuko itetia mburi thaa 10 tuko angiluka tukithima mayani tu mwamba kambe ikitheo ite askari nombe kya kundiro nya mwamba yo borithi ni athamirwo na mutunga iguo ende mutunga na ilwe maile manto ya kitheo ya security ikarika riri kionania utwire bwa wagibo ukaria nturene ya kitheo ainyondro mwamba kuri nio ende mutunga bru na ile security ya kitheo thina na tuturago nyam mtaga wa togo na nga kulugwa mbere na twene tuaga kambe au kimpati gutha gitutethagia uria wi munene kiri nyumba 10 akinenkanira rwaria rwa ukaria nturene ya kitheo na kugweta thina cia kwaga gikaro kia polisi kiri thina inene ndio kwa muchie mbubere kuringirwa thimu ndero ku mwambo wa thiri kibandene kia mayani iro mbitire ndethira mwambo u aina mburi na mburi une kuma ki muturi wetu au tikuraya na kambi yetu etiona askari no badu area manager turi tangwi endi kukombeka itutethwe na askari na itukwenda utethio ondu mburi chiete nyingi muno na ng'ambe igeria rietu ria kwaria na Chibu uria ukinyire ndaika inkai nyuma ikarika riri rikiringa iga amwe nabo na ombere kuonokia muthuganirwe kuma kiri muthuro jo akari nkiripotera Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi Kande neburuge shigone gya Centriment kuri na thahabu ya rurie ino rumo nona yojuri roje ria karibetaga bank ni untu betaga bakauma na mbecha kwa miaka nande miunda ije niete ya kunyiria kari na kurungamira bisi gukurukira urimi bo matoma ende kirija jonde kuri na thina mwanya mwanya ire arimi baba gukurukaira irio magurija mathuku na barabara iteguetereka kuumiria maketha jao amwe nabo arimi baba tena unge tibaragu ikundika kauna na Weru kenda bombana mwandiki wetu Wanteto Mutukikare na akinyete ntereji ekende gichunche kebethatu na kemuthia kemiride ya rurie nyuma ya kuigwa kiriro na thina iria arimi bamatuma bokurukira ni bethirite bari ne rombara guchirwa ntere ya mathina jau mono kiruguri bari romba bathithiri watho bwaku batethia mono bethira bakiguriro matuma na kiro iba tuthithirio ura tuomba kwendagia gintu gethe igacharica tukendia mbeca ingano na tukatiga kumisa onto tubangomba kuigwa mtu akwira kugurira 30 20 na ndio tegoko na kilo ni onjega no ntu kilo ina 50 matuma uja 3 na mburi MCAs beto ibete bathithia sheria ojira bakuthithia chemira sheria jira bakuthithia chikwachi that utiumba kwende gikwachi gikurukite kilo 50 arimi baba matuma bomba gutetheka through county assembly bill ku assembly indibetwe governor me assent sheria ati murimio matuma na akarue. Speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na umite mirigeneu na ugite ne bakuthuganiria arimi bakenda bagatiga kunyamara na baruga mbere ne bakwenda kuonora bakakirwa nchuku ya gwika matuma jao araja kethira jakithimagirwa na ntune wa ukinya bethira bakiendekithia thukwirigwa kwa thaiji murimi wa matuma nethira gitengirwo kanyakawe bethira bakienderia Antone amwe bonthe ituko nindi au wasoka ni sendo ngwere au tuthithia kapati twaka at least nyomba ya 40 nyombe 40 by 20 no tunonde ndagwaka ikario gishendia bile be michiri ni kende kurubara bareta akikiria gwikira aria bagagitabura na kuthima matuma jao then bakawa bethimira thoko wegea kwa jere gwako gatimbi murimi o matuma gatengerwa antu awe agwit aria enjagerurie matuma jao mbagwita aria agaikia jakendwa from a common pool. Muthiene atongeria bare omubunge Kirema Nguchine waziri worimi kire thirikari ya Meru Jana Rugatanguge ni bethirite bagitara arimi bamatuma kwithira na society kenda bakagia inya na kathariga kurima matuma na bakiuga bare tayari kubatetheria kenda kwagirithia urimi bonkuruki itukwenda boga na iswe into cooperatives bathithie groups
cia cooperatives bathithia SACCOs nikenda bakethirwa antu bakenda into biao bari group na kurinya ithoro rikiri muingi. Twina small cooperative societies yucha kwendia matuma kenda brokers itekaba exploitae nontu nandi no uroreta kugura. But what about if we have a society what we can buyers they are going through a certain system wenja matuma yaku yana ndi tukuthithia thoko ere gatimbi nontu ni kwenda tutumira thoko ere gatimbi muno ere epicent thoko ita tugwaka na ndi watuika go society ro njama tumaja kuwaikia antwana nontu ketha kwene nyakura ske thoko ire chathethuka ugaikia kiga sako kau ka bugurira sako kara twakamba twagachwere nyambe cha kuma ume keja kagura matuma jara akiumara ya ume kende nyama to metuika ugona ndi na gwetu antu bagurerwa mbeca inkai muno matuma ja uma mbeca inkai muno komba kuona nyantu kithomba ke matuma kira kiumite kana mtu atikomba nyoka mata lakini kenya na mutindwa totoma twiri ishiringi igana na ndi watuika kaba ku exploited na ndero lieno ruithire ni gachunche kanini kiri mapu indi kiri arimi ba matumani oturobo bure ni banki yao ya werigiro untuere na kinya kuomiria kwa iroto biao kiri potrandi toshe wero Juma rea kwa rieto ni mutuge kare. Mbere kurumira nteto cietu twacokera nkethirwa nkithoma ntumiri ciaku ukonia kiuria gitu tukubona arua na tuketha tugicokera na watho bwogoti buria Rais Ruto harikite gwikira kirore rukirirwo na arua. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Gato aliesieto ndeja kubwira 2nd of May tukela tuwe Mombasa Showground for the Twin Sieto Festival. Kama wewe ni Meru, wewe unapenda Kimeru, unapenda kuwa pamoja na Wameru, kuja Mombasa Showground 2nd of May. Tutakuwa na the festival Twin Sieto Kimeru will be played throughout. Tuko na so many artists, lineup iko kwa wingi. Karibuni sana. Rembo komata. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We will root out the rot, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kulegonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. Muchama niyo kayo thire. Otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia. Botwaja kairo bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciako itiraragire. Ngoko ciako itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga.
but with a nice choice Mkombozi Fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twina irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboga wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Turikania kiuregeto tukubana turi kuria maandamano nijo jonka njira thirikari yumbikia kuthikira nayo mwingi no kuthugania maandamano nijo jonka njira thirikari yumbikia kuthikira nayo mwingi hanthome ntumiri imwe kimbere twita na mbere na tutochetu Samuel Kumantere chamariri kamukunji aruga mwananchi akona haki ya maandamano bora tu kusikwe na kuharibu biashara za wenyewe. Hivyo sana tena mbele kwa rena baute 23578 niyo namba yetu ya SMS. Tukita na mbele na tutoinge nande mutongeria wa Nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto nekirite kirore gutwika watho amendment bill ya ugoti wa maguta the value added tax amendment bill ya 2026 kirore gikirigaru ne rais muchine munejo Nairobi rukiriro na aro moroto watho bobojore kwenika VAT intobe maguta kubagicunci kia 16 mwaka gicunci kia 8 gwa kagita ka mieri 3 ejete nelikithinji gatutariria. Excellency, good morning, Excellency. Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to place before you these vellum copies, 6 of them, of a short bill, only 2 clauses, but very impactful, called the Value Added Tax Amendment Bill 2026. Ni mamburaza thithikite rukirirwa ntuko ya narua kagita kare rais William Ruto agocainaga bill ya value added tax kana VAT ya maguta iria na maugaroro kuja watho nchoke nkurikanie mbere ya ugaroro kubobo kuthithika VAT ya maguta ya 16% kuma mweri jwa mugwanza mwakene jo 2023 nyuma ya kuongerwa kuma kire 8%. The bill is to come into effect, Your Excellency, on 15th of this month, being the date contained in your request to the National Assembly, Your Excellency. It is hoped that this bill will therefore cushion Kenyans from the knock-off effect of the rising cost in the petroleum products, given the situation in the Middle East. Your Excellency, I seek your leave to end my commission for the day. Tukimureka VAT amendment bill eje untubwa mbere kwenikwa kwa VAT monka 8% ne kwa mieri 3 wake na nyumene gugachokwa monka 16%. Minister wa Kigina netekiritwe ni watho gwikia mbere na ntuko 90 watho bobo koritangoge kinyago tena gikaro kia bunge nene. Muswada jojo jokoroketwe na ntuko imwake jokorokete nkathe cionthe kiri mbunge nene indi maoni ja muingi jatejoketwe kana kira twetaga public participation indi nkurikanie thirikari ni arekeretie mbeca ingi mung'ana jwa 6.5 billion kenda gukandana na thina ya maguta. We have stepped in as government with 6.5 billion shillings to reduce the cost of fuel. We have also stepped in to bring down VAT from 16% to 8% for the next 3 months. Serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ilichukua mikakati kabambe. La kwanza tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta. Bakeinyeria kwenekwa kwa VAT eje na gicunche kia 50% gugatetheria kwenika magorija beterori amwe na kinyako nyiya ngarama ya utoro kagitenega ka kurina ndoa ntere cha Middle East. The bill responds directly to these challenges by reducing the value-added tax on petroleum products by 50%. This singular intervention is expected to return over Kenya shillings 13 billion in monthly foregone revenue to the economy, thereby easing the cost of living for citizens and supporting businesses. Kanya Nekawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Commission for the day. Biashara thoko ni arunda Tharaka South ni bachiumirite na aru akire kwithereria thoko ije bakiuga bati kwamukira utungata wa untu bubura kubatere kumakire thirikari county ya biashara baba kiuga thoko ije ni nene na itumagirwa ni ntura mwanya amwe na kinya Aritoba University ndite kuoneka kumenyerwa uria wagirite na njira ya ruko kwithirwa rukiuthuranwa.
Ntu baria baringagira biashara jiao thokoni ya Runda ni beumiretie kutheria thoko eno. Aria baugite ina roko rwingi muno na ni thoko iria itumikaga ni ekari baingi. Na nkinya arito ba university na antu ba Kanjo batigendaga gwaca roko ruru. Aria baugite antu ba Kanjo barega kuthi kwithirania roko ruru. Muthenya wa Jumatano bakethirania roko ruru baire nkinya endugwata jia kaunti ya Tharaka Nithi ntere jia Kathwana. Natoka na marori bekute matiumba ukamata roko ruru Runda kuma mweru o muru takara kinya ruithira no rumwe kweru tukona kinya ruthirite mianka 3 mianka 2 guku koito koromba ewa thirikari akaunti ya Tharaka Nithi etie ya yithirania rukoruru ikamata ethikubithia na ebithagiria Jumatano tuiwana biashara twakombora marori tumaira mwanka ruguri na kwanga bana karaya na mogata kwa makinunka wega mono mamununkagira na uwake buga bana biashara ni goitonogete Tharaka Nithi county itwanogiri kubandikira barwa tukebera gibaye betheranie ruko na batieyaga tiwe munde twege kundi itwerutire tugitoya twetheranie ruko rwetu na tukwetherania na gwana barega koyera mbere kiumia geke kethira twebairera Kathwana aguba karage na ruko rwago tugweteganeria ni batarĩrĩte ũgwati ũrĩa bena uwa kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa gwataga antu nĩ ũndũ barũko arĩa borotete nginya mambitha ba kũrũngamĩra ũtheru tutietegeria ruko ruturaga arutwo baba ya Runda University nkero kya 10,000 ana biashara bato ya tore kya 2,000 antu abonde bare ana antu bengi mono bakura wana ruko bakura wana roiruko nunca ibaye batodere ndirenenji roiruko nunca na mate mama edranie tonto tugakwikorera korere kaumira temde yuraga antu bengi mono Runda eno tigo totiyeka ni kwegwa kwena ero thiguku ruko rwaro rioko emunde imorungu mwega wewe tware rukorera lakini ngai no ntonwe na twendete intomo kuona tukinyete ko papure kera thigwana bari akoyera rukorwa wana batogacharia mobisi mao na aramare tuthitoka bachwe ni aria baugite ne batigire kuriba ugoti ni onto guteke antu ba Kanjo babaruthagira totigita license no onto tiengo ge batorothagira okwa bana batanati tigo totieroye totie stima tugendaga mwinduni wanaritwa bonde batienjera cia gukoroka imwindu mutheri wana imorungo tugaigeta totiaro mwimpua enu market ikarite for long time iteto me thirikari ya county council thirikari ya county government ingete metho takwenda kumea bwari kwenderea itwabandikire ngiribasi sira twendaga na tobaira batikaye koyogoti kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabo akari bango yoyo gembe ni bathithite maandamano bakimena ire gucererwa kwa wakibwa dispensary ria botariria rungamire miaka kende ethiri baruga kira kiri guntu guku ni ntobia wakia kindi gutengugi gwita na mbere kinya kethira omwanka mbecha nitengagirwa murandi jijo nande ibendekithite gucokerwa biure bege gitumingo gejete ta na mbere bogite bo batinoga gutetera murandi jijo mwankira jicokere jurikie na bone utungata Dan Mwathi na report hija Baba na Karibango yoyo wondia Egembe East gicigo mbunge kia Egembe Central baebumerite na muthuro omunene kumeneria MC wa Tetazi Murithi Mutiria nontu akubateyaneria muno bakiariria dispensary yango yoyo ara yanjirwe kagita ka gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munya lakini mwankago dispensary ino itakwa imaiga muthanga na kagoto gake gaturito mundani yoyo mundora wa batiri wa kwa dispensary ino gwitigira kurimwa ndoroko bitu tutumeta twethera tuyao ntukuya narua no ntobon dispensary yango yoyo ila gutweka dispensary uni bateri kwethera yagerwe kumarira twebirwe ya loketerwe mbesa na nyamwanka thaayi etagwa twekweria 2017 kuma 2017 ire yaerwe na gutweka mantore ya kimililwe no teyo yendelere iturite thina muno gwitarine muno kumara munyari kwo tucukire nyamya nkatho no twagwethera munya no tuthorere matiura inkuwa munya nyawa ingira ndi nendelere ko yagibatwe athiatile muranda yura atiele no ntujo kwenda kworwa imuntu ta Murithi Mutiria Murithi MCA atwira wengo na thandiro milioni 3 na mbesa iu kwa twike tiga bakwenda wi transfer wasiendia konge ya Meori na Muru wakaranga batu antu bango yoyo bange bageringa kura yanga twaringira MP dispensary yetu yarwe kuma tare 2016 yani rimunya na eko ya no ta me abure karire itu akimelwe na to aya into ko twika muthanga yotorwa na kaoto na maiga ya yotorwa
na kumuta mebo dispensary karire na mwanka tha dispensary ngo to wetia no to ana betu bare ya thina muno tu kwani ba wasua to asia to ba ende hospitali kuma weta kengo ikilomita indra ya na kuma weta ko father ikuraya ba tu ngo dispensary to wetia ikenda na beto ba tu nye mwanki otuko to ka ba ende ba kaya bandraba na inye ekoro beto muno ekoro ba biyana beto bara ba kwethenya ba kamatete no bete nya ba kaurukira njirene no to ba kwethera batekinya hospitali kwa tuwe kabeka matwa paita hospitali kwa tuwe kenya bakumia ko batu dispensary to wetia na toretia murethi dispensary akari baba ibaugite bageria kuthetera maendeleo ntereino batisagirwo turo bwao na kwenderwo guaya onia kuibasira mno era mweshimiwa agomeria tuthiritane batwe onde mbere kwena unji kwena oni kwena Alexandra twatu batatu mweshimiwa murethi muterio na era atwera akiona sibarabara era ya tu matwena Alexandra atwera manto 1 2 3 1 2 3 bato anje kwera na manto ra atwera atere babu ntaka babu bombingilia mno na twako thiada atwakura banenkerete MCA wao ntugu mugwanja gake gutariria gwaki bwa cibitari no kaya kwigoti gwake bacokeria ukego bakibumiria na kuyucia itagari ria uringi bwa kura batwe totene cibitari batu ngoyoyo batu nya muntu agethira etwe atwana cibitari weta nengo eta mawe kano itegengo na ikuthokio totene nya mbesa cia weta cibitari cia transport ya weta kuraya totone nya cibitotio totone ndawa kwe tuwere ntuko mwanji to amurethi muteria ntuko mwanji athira tukathia ntu betu tukandamana ngago ko murethi ntuko mwanji athira nya witie muteria twathia atia na kumeri nyene ore moto ritira ngwe twakoni ura twethere barabara mo igurita ngwe kana ta loi uте mwambi muriti ngwe ngata oi mwambi kitho tha cia atia ende naoge uthira nure mingwe twakoni na arantu barabara mingwe betha cia atia nkiri potera Weru TV ndentere chiango yoyo gondi ya Egembe East gicigo mbunge kia Egembe Central Betawa Duncan Mwathi akari bakathanje chuka igamba ng'ombe ni borite gwakirwa ndagache yakuna mwera kwa mutonga nyuma ya ira baratumagira okamatwa ni rudi nuntu bwaru kwimbanda gachaye ire gwatsanagia akaribanya kinjero ndene award ya chia kariga na ande ne ringithiti akaribu nene bakiomerwa kinyani ugendi na biashara kuringika Nicholas Chabari na report hije ndagacha ya thina roji ndagacha iri murone igwa mutonga ntura ya kanthanje ndagacha itwire kugwatithania anto bantura ya kanthanje chuka igamba ng'ombe na tori ibao bantere echa nyakinjero eri wandi ya chakariga ntere echa tharaka no endi mwanka athaino anto baba tionana nonto ndagacha eno ne akamatirwa iroji na bationa bantu kwendera amanto maingi magikwama ndagacha eno connected place nyingi muno ni connected nyakinjero na kanthanje ya connecting kari na kanthanje na abiashara baba inge baumite na abo ankareni benda kuireiro na kanthanje theira tugurite lakini tugacugia kuira nogo no tuthiurukire njira kathwana kana tukathiire kare kenda tumba ukindia irio bietu na ankareni ria tundaga na rare aga ni atutethagia no tubona baojo ibathia ukethia baojo ya babange baringana ndagacha bakathi no thaino batiomba kuringa no tubamura no abaure na roje nyakinjero na kanthanje no etho twena biashara nene mara tukaikugura nyakinjero kanda nyakinjero bakaya kugura kanthanje tende kiume kethirwe na mtorere ana mbori ciake mbori cia uragwe aringa ende itukuria gwokube anene betu yani baba tuthurite tontu nginya na agantu ibaura urangirite agama itugete itucokerwe ndagacha ona nginya na tukaomba ucokerwe ya chimiti ibwega ogwende ntomo yaonekire atongoria bari omubunge wa Tharaka atwe gitonga Murugara wa mwana wa chuka igamba ng'ombe etwe Patrick Munene na kinyanga bana muthomi njoki bagwatanire gutigiri bagucokia ndagacha eno nikenda anto bathina mbere kuruta ngwe bwega national government na county government thaino itukuromba teromba no tukandagacha kagetu ga connectaga anto bainge muno ntura places nyingi kuromba anto bonthe bombe kuthungira kandagacha kagetu bombe kugwatanira butoya butucokire kandagacha kagetu na itukuromba butwakire kandagacha kega kiera yaria no twa theni no tukara nduti kwa nduti gakathi nyakinjero ni aremurwo kinyana atori bano baba remete nyakinjero na baba remete kanthanje na ibathiurukaga ya ndaca ya mutonga mweno wa iti ka baba bangi bakathiuruka ya kare ende itukuromba bukiromba kura otire mtu kanenkerwa kura atatonetie maendeleo maruthite Kenya no ntonwa mwanka tuonia aruthite 1 2 3 ikenda tumunenkera kura
na matendo. Bomba kulamba muthomi Njuki mwire kuna kwa mbori tikugo tweka tichi araka ire na tuiwe kia watu chokere kandaga chau kare twenda tomba kuona bantu biacara cia tuibua muthomi Njuki no yo Patrick no na Njinji kaba tutethie na kana ngara na chukumi antu baba batutethie batwikire kararwa kuma kandanje chukaiga bang'ombe Peter Class Chabare. Abunge ni bokete biuria gurura kiraba kuga ni uthao kiri rwangirwa urumwe na ngwataniro NCIC kuringana na mubunge wa Central Kirimango chini ni ati ya Kenya batanga na kuona utethio na baita rwangirwa NCIC kuma mwambirio joyo bakienda kumenya gitumi gya commissioner Runguru Otongeria bwa Samuel Kobia tamukariri gite gwitikiria mbete itumiro gitatina watho. Abunge ndi ya kamiti ya usonkono tumilibwa kigena kiri maskuru amona ndo angija thirikari nene jawathani liu ni bele ithite wagago bwao nikileba ugite no wagiboru tingoge kuma genkia meru mona ngwataniro ya NCIC. Among the independent commissions we have, this one has not been found to be very relevant in Kenya because it has not provided any fruits or results of why it was formed. Mubunge Kirimango shine akiuga kwambiria nkiameno ethondekwe Kenya batione toru tingo kibwayo. It is loop-sided. It has never come out clear to deliver the results of why it was found, and it's taxpayers' money which we are using in this commission. Mubunge Kirimango shine akiula gitumi nkiamene ya NCIC itendekithia matagari marito kujukilio lwale munini wa Rais Rigathi Gachagua nyime ya miario yae mathiko ni olkalao. If we ask, as we asked the other time, we have never had any conviction. What happened just the other day in Karau or Karau? We couldn't be hearing anything, something. But you see, this commission, it's there to serve some interest which what we cannot ascertain is for what. Amwe nogu abunge baba ni bamenetie nkiameno nyume ya commissioner bayo na balabale kiteko ebo bisini gutumira thuku mbese ja mwingi yutatina watho mbese ja mungano wa milioni 130 na jere igetumikaga thuku. We just spent. It's not always there's a cap for everything. You cannot just spend and give reasons later after spending. And this is a government entity. Do you operate within the law or you just operate independently? You are not guided by any law the way you operate. Honorable Member and the Honorable Chair, we do operate within the law. Kamiti ino nelela tongeretu ni mubungu egembe gatigate Dan Kele leu ni endekithite bala bethirite be commissioner by NCIC ndia mwikaririete Samuel Kobia gukinya mbele kamiti ino kana matagari mangi maritu methire makejokwa. Yes, I'm saying some incompetence this office and the misuse of office. Yes. This is totally and even misconduct. The main problem with this report is about the former commissioners. We need to summon them. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Munini wa Right Professor Kithure Kindiki na akinyite ntede cia mugotio na aronekete kwariria na gukathoriti ngwe wa thirikari na aririte Mirandi Kathumba witi na mbere rio barabara na kuga ni berutaniritie kenda gutigira ni bakwagirithia untu bobo Caleb Otembei na report ije. Aikari gicigone bunge kia Mogotio kaunti ya Baringo ntuku ya Narua ni bamugwete ugeni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki uria wetete na mbere na ndionga ya weti na mbere kunde nthiguru ndionga ina muoroto wa kuongera katharimira ndia thirikari na kugwatanira na Kenya maturene aria augite thirikari nireketie kuria marando kire contractor bonde nthiguru. Kenya nzima wakati Rais Ruto ameapishwa amekuta ya kwamba iko deni kubwa, contractors walikuwa wamehama site, barabara zile nyingi zilikuwa zimeanza zikakwama. Lakini rais vile uchumi umeanza kuinuka kiasi, amepata pesa ya kutosha sasa, amelipa ile madeni ya makontrakta wote Kenya bilioni 177 ambazo zilikuwa madeni ya miaka 5, miaka 6 iliyopita. Na makontrakta wote wamelipwa. There is no single
contractor in the Republic of Kenya ambaye anadai serikali pesa yake. Ni akuga rĩu thirikari nĩ gwaka nkũrũkia kilomita 6,000 cia lami. Sasa hii Kenya tunajenga zaidi ya kilomita 6,000 mpya ya lami, na hapa Baringo Rais Ruto anatujengea barabara ya kutoka Mogotio kusikanisha Lake Bogoria, Kipkitur, Kisanana, Kamukunji. Hiyo barabara ni kilomita 78. Pesa ambayo inatumika ya serikali ni bilioni 3.7. Hiyo barabara imewekwa lami 58% iko na lami, na ile imebaki itakamilika ndani ya mwaka moja. Ni augete thirikari ya Kenya ikabangania magori ja maguta kenda Kenya batiga kwinyereka. We have already taken some measures. The VAT has already been reduced from 16% to 8%. We will take other measures in the short term and in the long term to make sure we cushion the people of Kenya from hikes that are associated with the rising fuel prices. Rais Ruto ni fire si fire. Akibacokeria regani ba thirikari Kindiki averite thirikari iri ngugine. Don't distract us, we are busy. Tunataka hata tuweke signpost hapo inasema men at work. Yeah. There is no shortcut, my friend, in leadership. Lazima ueleze umefanya nini. Hata hapo kwako nyumbani kama hujafanya kitu watasema upotee. Ama namna gani jameni? Yes. Mwena wae mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek abaoreti atongoria aregani na thirikari kweja na ntaira ya thina irerio ya maguta. Ulize wewe wa Munyoro na iwati yako. Si wewe wewe ni mwanaume na wewe ni mzema kweli. Si uchukue rungu na panga uende Strait of Hormuz, ufungulie mameli, ilete mafuta. Tuaje kuwa tunahangaika hapa mambo ya mafuta na unajua penye imefungwa. Nkiripotera Nteto Chiawero ni Ogambeta Caleb wa Mutembei. Uthija Nteto na njirendi kuipoega nontu bakona kanya kuwatana na bauti kiri Nteto Chiawero njuma utukubana harwa tutemene kari ntuku ya rojo kiri weru weekend tarambira ukenera mibango ya Weru TV yumeka gitagate kuraja ni mubango jwa The Plug ethirwa no tukobobwega bitagwantinya ri Kenywa Purity Richard no monanire wetu o mathivyo.